Koliko već imate pristup internetu prije nego što formatirate operativni sistem, moj savjet vam je da prvo skinete drivere. Sjećate se onog dijela gdje sam objašnjavao zašto ime matične je bitno. Moja matična je Asus P8 Z68 VLX. Ajmo probati da nađemo drivere za nju. Prvo u pretraživač kucam Asus, jer je to moj, znači, proizvođač moje matične. Otvorimo. Ok. Kliknemo na servis. Znači vama je bitno samo ajmo na support, pretežno pod support to. Ovdje možete da ubacite ime produkta. Znači nas ide P8 Z68 srednja crta V, odvojite LX. Evo ga, on ga nađe, u plavu kliknite. Evo naše matične. Kao što vidite, ovdje imamo odmah listu koja se zove Driver Tools. Kliknemo tu. I moramo izabrati operativni sistem. U nas je Windows 10. Međutim, mi nemamo ovdje za Windows 10, tako da ćemo mi morati da uzmemo za Windows 8.1 64 bitni. Tu je to slično Sony, ali recimo što sam ja iskusio, jedino zašto ne bi bilo poželjno da se skinu driveri je za hard disk iz nekog razloga. Od Windows 8 driver za hard disk nisu baš kompatibilni s Windows 10. Idemo redom. Znači prvo ćemo da skinemo BIOS. Kliknemo i global i on je počeo da skida nam BIOS. BIOS je veoma bitan jer tu je naš driver za matičnu, tako da naša matična bude kompatibilna sa najnovijim driverima, da može prepoznati za koji je dio. Jer ako instalirate najnovije drivere, a niste instalirali taj driver za matičnu, nekad zna kad palite računar matična ne može da prepozna taj dio. Chipset. Ajmo njeg skinut. Evo i on se skida. Audio. Nekad imate više vrsta, recimo imate na istoj matičnoj, ista matična, sve isto, samo ljudi su ubacivali u njih 2-3 različite vrste zvučnih ili mrežnih kartica. Tu vam je potreban programčić AIDA da vidite tačno kako se zove brand zvučni ili mrežni na vašoj matičnoj, međutim ljudi imamo samo jedan i skinimo ga. VGA, ja mislim da je ovo od vaše integrisane grafičke driver. Ne treba nam, ali haj nek skuplja prašno. LAN, ovo je od vaše mrežne driver i on nam treba. USB nam ne treba, doće s njim 3.0. Utilities nam ne treba. SATA, ovo je njegov driver za hard disk, ali pošto znam, već smo to testirali, znači nije kompatibilno od Windows 8 driver za Windows 10 što se tiče hard diska, ja ga neću skinuti. To je bilo to. Tako se prikupljaju, znači, driveri što se tiče matične i integrisanih dijelova za njoj. Hajmo sad dalje. Sad nam trebaju driver za grafičku. U nas je ATI Sapphire grafička, znači kucamo AMD ATI drivers. Znači AMD je davno kupio ATI, tako da je tu sad jedna firma i evo ga odmah drivers AMD support. Možemo ovo zatvoriti. Pošto sad znamo, kad smo otvarali grafičku, vidjeli smo da je u pitanju Sapphire HD 6670 verzija. Ovdje kliknemo na Manually Select Your Driver. Idemo na Desktop Graphics
jer hoćemo za računar. Računar inače znači koristi se što se tiče grafičkih desktopa, on ne koristi centralno, ali ko mi PC, select product, ovdje otvaramo HD da su u pitanju serije, znači Sapphire HD, select value, 6000, znači u nas je 6670, evo je 6000 serija, i kliknemo na da hoćemo za Windows 10 64 bit. Display results. Ovdje sad malo scrollamo dol. Crimson beta. Ovo je u beti, znači mi hoćemo Catalyst software site. Mislim, nadam se da sam dobro pročitao. Kliknemo download. I evo ga, naša grafička, driver za našu grafičku su počeli da se skidaju. Isto što sam zaboravio napomenuti, kod potrebnih, možete isto dok ovo radite, u prethodnom videu zaboravio sam napomenuti, znači možete skinuti željeni pretraživač. Recimo ja gotivim Google Chrome. Odemo na, otvorimo, hoćemo znači da ga skinemo, get Chrome for Windows, hop, evo nam je ovdje, naš Chrome se skida, tako da iskoristite priliku, znači dok imate već internet, prije nego što počnete sa formatiranjem, da ste sigurni da imate sve programe koji su vam potrebni.